Haga jigla kai Asian Cup ka bahab haga Group C haprenga Hong Kong Persia eka Palestine. Bad kanega dega jingla kai ka badon kambha ya ka Palestine bakan job knang bakan yorung syakarau of 16. Haba pai syagnega jingla kai ka Palestine gala khori ka nam job hadin bagalala ban belimsuk ya ka Hong Kong da lailanot. Baleng bagan jing job ka Palestine gala yo ban rung syakarau of 16 naga Group C. Haga wei par gajing kai ka bahab haga Group C hapre ka Iran Persia ya ka UAE. Bat kine baro artali giken hulio ban rung lupa syakarau 16 naga Group C. Haga ne gajing kai ka Iran galala ban film ya ka UAE da ar la ka wei. Bat ya gini ki ar gol jong ka Iran la yo ban tap leng bau tarimi haga minit ka ba ar pun riu bar haga minit ka ban riu peusan. Haga jing kai Africa Cup of Nation ka bahab haga Group D hapre ka Mauritania Persia ya ka Algeria. Haba pai syagre jing kai ka Mauritania kalala ban film ya ka Algeria dai welanat. Baleng bagan jing job ka Mauritania kadang don jingkermen bani urung syakarau of 16 naga Group D. Haga wei par jing kai naga Group D hapreng ka Angola Persia ya ka Burkina Faso. Bad kine baro artli giken hun kilayo ban rung lupa syakarau of 16. Haba pai syagre jing kai ka Angola kala khore ka nam job hadin magalala ban film ya ka Burkina Faso da arlanat. Haga jingla kai ka bahab haga Group C hapring ka Cameroon Persia ka Gambia. Haba pai syagna jingla kai ka Cameroon galala bat lim salit ya ka Gambia da laila ar. Bad ya ka gol penjob jong ka Cameroon layo ban tiap shwa ban kut ka jingla kai kata haga minit ko bakandai peu plus way. Baleng bagan ka jing job ka Cameroon kalayo ban rung syakarau 60 naga Group C. Haga wei par ka jingla kai hapring ka Guinea Persia ya ka Kenhun Umane ka Senegal. Haba pai syagna jingla kai ka Senegal kal khori ka nam job hadin magalala ban film ya ka Guinea da arlanan. Ya gini ki argol jong ka Senegal layo ban tiap haga minit ka ban riu pewei bad haga minit ka bakandai peu. Baleng bagan jing job ka Senegal kalayo ban rong syakarau 16 naga Group C.